Assalamualaikum narxalıq. Nexəllərdə siz meni qoyda kildi deb o'ylaysizmi? Bu adam narsalar tushirib yuriysan. Basketbol degaysiz endi basketbol qarorga kelgandir endi bu yerga. Yo'q, jamoat basketbol tugul. Bugun birida, ya'ni 15-oktyabrda basketbolda professional boks kishi tugalrak bo'lsa bilan yozilgan Qozon Kirmani kubogi, Kubok Kazanskого Кремля. Sizning mana ko'zlaringizda o'ram so'rov bo'lgan professional boks havaskorlardan narsasidan ayrilasiz. Birinchidan albatta raundlar soni havaskorlarda shoginalar hammalar 3 minut. Hamon chiqiralar endi. Hammalar 3 minut. Endi professional boksga kirganda bunda endi 4 raunddan olib, 4dan boshlanadi. Har birisi 3 minut. Ham endi 12 ga qadar davom etadi. 4, 6 bor, 10 bor, hamda endi chempionlar 12 raund sug'isha berishalar. Ham endi davom havaskorlar shlem kiyib, shlemlar kiyib, maskalar kiyib sug'ishalar. Amina xotin qizlarga kelganda, men ular ortidan tegi qadar kuzatmayman. Qiziq tugul men ularning sug'ishlari. Qo'rqotlarni tekshirirlar ekan. Buni tekshirirlar bizni. Все металлические предметы из кармана. А QR-коды? Нужны QR-коды? Нет, QR-код kerak menga. Mana u QR-код. Shu yerdan. Bu tugul, bu boshqa QR-koddir. Bizga turishini aytganda big shap o'rinlar ilakdi. Mening trenerimga, ustozimga rahmatlarimni bildiraman. Buni ko'rasizmi endi shap. Prям mana 3 tubindagina derdi. QR-kod degasda. Ana ko'rasizmi? Oqli qorali. Shol shesh shulay yasata endi. QR-kod yasata boshing bilan. Так себе mazak, но hozirgi vaqtda big aktual. На арену баскетбол города Казань. Uyasanlarmisiz? Senmisiz? Assalomu alaykum. Kubok Kazanskого Кремля. Qozon yigiti. Bunisi da Qozon yigiti. Не нарушайте. Все понятно. Удачи. Единогласным решением судей победу одержал Айшат Басиров. Ular ikisi de Qozon yigitlari bo'lib chiqdi. Первый бой профессионал. Тяжеловато было. Но удалось выполнить все, что планировали. Да? Все получилось. Bigrak so'zli yigit bo'lib chiqdi bu. Oyshat. Jamoat, bunda hatto Orsha yigiti bor, Orsha yigiti. Azamat Kalsiyev. Azamat Orsha yigiti. Birisi Orskdan, birisi Arskdan. Birisi Orshada, birisi Arshada. Bu mening trenerim, ko'rasizmi, Islomov. To'xta. Hayda. Молодцы, достlar. Единогласным решением судей победу одержал Нурлан Сабуров. Safarov. Aslında Elmet yigiti. Победу одержал Qizil shortidan. Николай Рыбаков. Qizg'an
байланыш жеңілді. Ничего страшного. Мұнда шоулы егеті жеңуші болып шықты. Бара қызарын үйқырмен қазір болғаны нешік. Нәтижеге сарға керек. Өз фикрім білен бөлішам тезгенегіне. Нәрселері ұшады. Біріншіден, әлігі бокс кешінде, профессионал бокс кешінде татар исемдер яңғырады. Мәселен, Арша егеті ялғышмасам Азамат Ғалиев. Қызғанышқа қаршы ол жеңе алмады, жеңілді, ләкин алға таба біз Азаматқа бардық. Оңышыларға нәклеп қалабыз, һәм инде алға таба жеңулер юлдаш болсын. Ринг анонсор Александр Загорскийның ишіткенсіз ырылый тұрған. Дамы и господа, деп оңмаған сізде кім тұрда сөз барайын да, шуны көру, яқыннан көру, бәлкім мұндан соң танышыр бұнда, мұнда пока кіртмейлер әлі бізні. Қымда енді тағын нәрсе айтасы келе, біздің язбушыларға, мен өзім бір тапқыр қабатлаймын, бокс білен шұғылданғанға көре, балаларыңызны, қыз мол малайымы боксқа берегіз. Çünkü міне мұнда суғышырда үйрендірлер олар тілесе қойды, ләкин мәне мұнда міне кардио үшін бокс міне деген спорт түрі. Менің білен бірге үйрелесіз. Сәлемет тұрмышқа үндеу сымбыл. Әссәләмі ғалейкім. Келесі шырашуларға қадар. Бәлкім келесі репортажына теннистен баштап жібәрім. Етемет бүгін юмор кеше. Әссәләмі ғалейкім.